Motswadi shano tla o manipulate motho e motle man. Hobane o le shano. Ako ratane le ngwana na le shano tla mputsa. Ratana le ngwana nyana le shano tla mputsa. Olla no ka le shano le o la hae. Le wa di buang. Iba mosebetsi le mosebetsi ya le shano o tla mputsa. Wa bona ha o batla o tseba le shano hantle batho ba buang maka, batho ba buang mashano. Botsa mesebetsing. Re llela kwa KwaZulu-Natal re a rapella. Ka mo ba etsa pele ba thungwang ka teng kwa KwaZulu-Natal re rapella hobane ka hare ho dintho tsena ha nka mahlo a Modimo nka mahlo leshano le mona le diketsello di teng hona moo. Ha o phela ka maka tsatsi le makano a tlo o tshwara. Hona le mantswe Bibeleng a re leshano leno ha o le etsetse nna empa o le etsetsa Jehova. Tsatsi le leng leshano le tlo o tshwara. Eendag sal eendag wees. One day will be one day. Le tla o tshwara leshano. Ba bang leshano ba di bua ka di-social media tsena. E ntho di re baketse mathata tsena. Ene motho a buang leshano ke ngwana Satane. Motho a buang leshano ke ngwana Diabolos. A go ntumelle pele ke bitsa moruti wa ka jwale go tshwaretse special se seng sa mohlolo. Wena thola gore tu ke tla e ka mabenkeleng.